Kırgızistan'ımızın başkenti Bişkek'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alparslan. Bugün Nevruz Bayramı. Kırgız soydaşlarımla Nevruz Bayramı'nı kutlamak için buradayım. O zaman hiç zaman kaybetmeden Alato Ayantına, yani Nevruz Bayramı'nın kutlanılacağı meydana gidelim. Biydi şanlı gelebi, boş etek koyunu giybese kızdı şanlı gelebi. Kozgoluşsun delebi, kan tarasın denege, kara jorgo bolboso toydu şanlı gelebi. Hey, kara jorgo bileniz, koy dese da koybonuz, hoş yürüktür şattığın dalışınday toylonuz. Geleder be sыңгайга, мындай шаттыгын кайда, ойноңуздар агайын, бийлеңиздер мындайда. Salamatsızlık tartsam bolu bu? Tartsam? İyi. Sömölök var mı? Sömölök mü var? Sömölök emneden jasalat? Айтып коесуңар мı? Сөмөлөк бул жака составында негизи астынан таш салат, суу куюлат, жаңгак, курма. В общем, состав очень многообразный, да? Суларды кайнатат, бир күн, 2 күн, 3 күн кайнатат. А потом получается вот такая прекрасный сөмөлөк. Рахмат. Kızlarımız nazdansın, жүрөк кылын козгосун, көргөн кезде жигиттер талып түшө жаздасın. Ашыктарга тил катып, жүрөктөрдү жыргатып, кызга жигит кошулуп бийлөө деген бир бакыт. Эй, кара жорго бийлеңиз, той десе да койбоңуз, бош жүрөктүр шаттыгын далышындай тойлоңуз. Келе бериби сыңгайга, мындай шаттыгын кайда, oynomuzlar agay. Evet arkadaşlar, ortamı gördünüz. Benim anlatabileceklerim bu kadar. Anlatılmaz yaşanır diyorum sadece. Hepinizi Bişkek'e beklerim. Sağlıcakla kalınız.